Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ve bellagana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim. Ben inanıyorum ki bu azim kahramanlarına bugün olmasa da yarın mutlaka bir inayet eli uzanacak. Yollarını kesen tipi boran dinecek. Kar buz eriyip gidecek ve çevrelerindeki birkaç asırlık kupkuru çöller cennetlere dönecek ve mutlaka talih onlara da gülecektir. Yeis, yol kesen bir gulyabani, acz ve çaresizlik düşüncesi ise ruhu öldüren bir hastalıktır. Şanlı geçmişimizde yol alanlar hep imanla, ümitle yol almışlardır. Kendini acz ve ümitsizliğe salanlar da yollarda kalmışlar. Hissizler, hareketsizler yol alamazlar. Uyuyanlar hedefe ulaşamazlar. Hele azmini, iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar. Ve kulil hamdulillahillezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minezzulli ve kebbirhu tekbîrâ. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاهها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم عليك بأعدائك وأعدائنا وأعداء خدمتنا كلهم أجمعين. Zalimlerin zulmünden, fitnecilerin ve münafıkların hile ve hud'alarından onları ve bizleri muhafaza buyur ya Rabbena. Bunu senden Habibi Edib'in hürmetine dileniyoruz Rabbimiz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edâe. وصل وسلم أيضا على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Daha nice bayramlar muvaffak kılsın inşallah.